You na vila lo me do bena me sia me va gbe kepe avala ji nko nyenye dem ne nya me ne fa mo jija gba na subscribe like man ma video pla me no vi ale fevere akpa ma le fevere de kuma ma do ma ide do ma fufula ale be me ma ko ya cover mo ji plus susu be ma ko le mo aha akpeda na me yo le video ma kra me yo le comment ngo le video te me awole dochi ni me ma glo egbe e ya nya jide fonya ble vuvo le ji me fe nya me glo fa yi mebe efe gbo mere megana me de kene gbo na obe awe o de sigbo odu enye a o apart from be mia de konu me fe nya o le mia glo mia asronu la susuela mega kofe mia de konu fe nu ole mia fo mia zoji vo susuo de be si o me painting kuma sigbo o me do ya sigbo o me do afupa ya sigbo how what I want you to do is to wear what pleases you. Do what pleases you. Amadi maglo. Magble ble kakade jibe. Efe bomere. Technology fe game. Efe bome. Technology fe game. Ta oma choku aglobe ya ima gedemo. Yata meno globe agbiede tutudeji ehia be mi ano tutudeji wo. Plus susu mi akpongo gbe. Technology blomelere ba egado here Ghana me ole ploji alebe over ko ide ATM fifi la ega hehe na me wede ko ide Bitcoin play blockchain ji tutu de ji penya blomele ma aha efe gbomere eno le didi ho vai verse ne na pobele ko le fefe vai do to ne na pobe gbe ka o college e ha ka o college ne rieche o che na du vide vovola gbe ma ao do what pleases you nyamele block plus sube na wo von ao nyu fa paji blomele ne le feme ne le nkonyi se fufola de enu mele gbogbo na we nyebe e pe gbomere improve yourself mega tobe leke magbele amede ne ba na o direction ape na zo aw ma wode wojime yawle seselele amede wojime yawle do what pleases you and live the best of your life fifila ovalo abudonami abuya onya mewe nyema kanwo YouTube de ele to le de onye nyemenya na amede le YouTube si ono fegbe gomede na YouTube ta nyemega dibo ma fo YouTube onu ama chie minya dodo na minya sese aha me bia ta se afa mi adoe aha me bia dagbe na me sia mele moji consider me nyo na mi anon kame